Ja, matter of fact, Sečke, napišem ja bi pola, to ne znaju pročitat, niti onaj ako znao pročitat, aj dobro, nema veze. Sečke, shit, prebaci kameru. Ovako kameru prebacim. Zaboravio kameru da prebacim. Šta je kao meni, neki dan na YouTube. Dobi neđe u Rusiji, oni isto, kako im je poseban YouTube kanal, kaže, nema niđe YouTube kanala u toj Rusiji. Ima nam još 7 mjesti ta YouTube kanal, kao Srbija ne ima, kao Bosna ne ima, kao Afrika ne ima ta YouTube kanal i sve to ostalo. I kad ona, kaže, rekao ti, jel ti rekao Britanac, Englezac, Britanac, nešto, ti je poseban YouTube kanal, nešto, ne, i rekao ti, možda vjeruješ u rekao ti, ako ti je isto, pa ti čekirao podatak, nigdje ne ima tog kanala, ne, kao toj državi, unoj državi, tako dalje. Pa sad te vidite, meni bila, ako sam komentirao, bila da mi sankcije gadem udare, umjesto subscribe gadem dugme, eto.